Uncle, sanibonani bafethu, and this is your boy, uKatlego Ntariana Mula, aka Mr. Soweto Kafela Motseba, aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasi Livukile bafethu at Katlego Mula Network, at Katlego Mula Studios. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto sikhetho bafethu. Namhlanje ngiphethe bathi and the valley rikhetho limoteng. Akere tswa famo ba re 18 emoyeni. Yeah, wona emoyeni uphethe nentariana khona lana esibanga bangeni bafethu. So i-out yami yeah sure, i-out yami izoba specific yabona, intshele ukuthi ubani isuka va leyo, ukuthi ubani isuka va nokuthi idume ngani, understand. Then you gonna indulge ey'torini zasevalley, everything that's happening regarding youth, so we can have fun while we learn. Ntwana yami yeah. Thank you Hotman lam. Umnandi nevoice baby ne. Yeah, Umnandi. Yeah. Mina ngithanda abantu mangithi Soweto bathi sikhethu yabona. You understand? Mina ngithi Soweto wena uthi sikhethu, you understand? Bese nazo Soweto sikhethu Valley 18 emoyeni. Danko. Awufela ntati. Le 18 emoyeni imeleni, 18 emoyeni. Obviously 18 emoyeni vele istyle vele sasevali vele. Sisazi sonke ngeValley Nation vele yangithola. Futhi 18 emoyeni sonke vele siyayiphakamisa vele yangithola. Futhi ibeke ntate re beke libeke. Ayetsa nje ibeke libeke. Letsa ngaphandle. Letsa beke libeke. Asa umjive so obviously siyajive. Beke libeke enkwarini vele yangithola. Nami ngiyiphakamisa mahala mangithi beke libeke. Uyangithola emazweni 6 almost every week. Yeah. Ngiyangithola ku SNK kwasa. Nami ngiyahosta. I have a clothing company like Exclusive Hub. Yeah. Management agents. Yeah. Yama artist. Yeah. Hosta ama event. Ama podcast. Yeah. Then we have promoters for the events. It's dancers all of the. Yeah. Yeah. Ngiyahosta nges-27 zaka September. Totos. Yeah. Totos Soweto Deep Proof. Khona la Totos. Asitholakala sonke esixwale yangithola. Kwenzeka igege. Hayi igege liphumile baba, igege liphumile. Yeah. So if Valley Nation igrot kada, like yeah. Let's say Valley Nation yaziwa ikasi lakho lonke. Yeah. Everybody knows them. Like bagrot abantu abakhulu kada. Yeah, sibazi sonke. Abomshepepe iValley Nation. Abobani. Khona ezinye aboSpito. Spito. Hayi mara Spito dibedi. Ngiyakhalela ukumitha la uthi le yazi. Shout out Spito. Yeah. Abobani. Khona le jivayo. Yeah, khona le jivayo uba. Ngithola ngiyacava ngithola obvious. Ne, manje ubekele beke naye onimphethe kangaka. Asibaphethe ngala asibaphethe. Ne, because ubekele beke ngizabathi usaza uyahamba nje. The whole day. Should uhambe iValley yonke ne? Awu kayenze 18 emoyeni. Ubekele beke. Awubekele beke indaba yakhe ngiyazi. Ngakatakana smova. Mara maybe brand yakhe ngithi ugoka. 18 emoyeni. Yeah. So mangathenga imoto manje uzobe seka moshi brand. Mele nje na okay. Maybe mangathenga icathulo ezinamatayera. Isicathulo ezinamatayera asifake nje ngaphansi yangithola. Yeah, njengama Z. Bemnandi. Ne. So asibuyele kwepoison. Nebhayisikili aliyehla at least kwazi ukulehla. So asibuyele kwepoison ne. Abantu bafuna ukwazi ubani igama lakho, ubani isibongo sakho, usuka va uzala bobani, ukhule kanjani. Usitshele nge-lifestyle yaseValley since useSoweto. Because eValley is known about ama-wrong turn, intwana zamaphanga, gangsterism, ama-925, ukubhuloma emakhoneni, become thieves, yabona iy'ntaba, yabona izinto ezinjalo. So we want to know more about eValley
ukuthi wena ukhule kanjani, maybe nawuyile or awuyanga, you understand i-background yakho before uba nama-event zizoza kuma-event whereby we talk about the culture yaseVaal. So we wanna know you manje, ibhayo yakho ubani, uzala ubani, nabo bani endlini ende kwenzakalani? Okay, mina ngizalelwe eVaal kahle kahle yabo. Then obviously Valtiniki vele yangithola. Then abazali vele obviously nabo abaseVaal vele sikhulele ngala vele yangithola. Then esewethu ngize boma 2020 2020 no yangithola. Then obviously ngikhulele isigera vele ngale hayi libulweni. Obviously mina like i-culture yami kuya abantu abayi-2 kuphela then i-timer I think ne-timer sikhulu nami vele hayi asiya obviously inkomo vele hayi ama-culture vele wami vele yangithola. Mina nginezinto ezibhayafile ngathi spiritually nani yangithola. So how was the school? Attend igele ezinjani eVaal? Okay, before ama-club attend igele ezinjani? Bekunjani ngasikhathi usesikolweni? What was your passion and your dream and your vision? And background check yakho yama-parents wakho, are you from an abusive relationship or single mother relationship or single father or ubuye efamilini right? So background check isigela gelezava boploma nabo bani benifisa ukuba yini, because uyazi mase isigela uba nama-dreams, maybe ukafisa ukuba i-rapper, maybe ukafisa ukuba i-football player, you understand. Then abazali mawubuyela endlini so nabazali thokuthi i-time abusive liyakukhawatha mentally, if not belingekho abusive. Kunjani ekhaya, kunjani esikolweni? Asicale isigela ezova washaya maphi ama-grade, waceda kanjani, wayenzani? Isigela vele ngiqale eVaal ngizothulele primary school futhi isigela ngayi ngapha kukithi kodwa elinye idlala elinye vele yabo. Then obviously umagogo bekuyi-SGB so isigela mina futhi ngiphasile enye la ngibona khona ukuthi la ngizofika angithi nje usibuze kanjani vele yabo. SGB kunento mala sitshele yona. Angithola vele ngishayile primary yonke angifikanga angithola. Then izithulele primary ngize 2020 vele grade 7 e-Omonde vele khona ngayi vele ngase e-Omonde vele Omonde primary Omonde primary. WayeseVaal? Hayi mangiza 2020. Okay. Futhi ngama-COVID vele yabo. Then ngageleza Omonde futhi ngidiploma no e-Freedom Park yangithola. Then ngidiploma nabazali futhi like 2 parents umama nobaba vele yangithola nencosi yakithi encane vele ogeli yangithola yimi first born vele yangithola. Then Omonde high school Difakele khona ngayiye South vele yabo. Should no ngabe ngishaya matric no mara zithi grade 10 yabo ngithola. Yangithola kanjani isigela la basipelisa kanjani, benifeyilisa kanjani? Bakufeyilisa kanjani uthola ama-good marks? Phela ama-marks wakho ayahamba e-district, so if bayakufeyilisa usho kanjani? Okay, like obviously sonke like ngiyabona this year kula ngathi vele ngiyakhuphula inyana amasokisi vele yabo. Then okay obviously mangifika obviously as peer pressure ngiyafika Difakele sithi peer pressure emntwaneni yabo. Angiyabona siyasha vele izoli vele yangithola ziyasha vele grade 8 futhi ngithola ezinye zase-Omonde vele bengingablomi nazo mara isigela sengibloma nazo ezayiye Diepkloof vele yangithola aziyangifaka izolweni aziyasha vele sengibloma nama-Grootman ngishaya grade 8 grade 8 sengibloma nama-Grootman seziyasha vele boma zasha grade 9 ngafika grade 9
grade 9 bese ngibhanka vele mabhanka angithola ananoyazi nini no angazi bafuni khona abantu abafunela ama-association yabo babasendela ne-location balala ba gcina sebafika laphaya kwenzakalani baba izinto sigcina silandwa amaphoyisa manje sesingene emavenini manje abona abanye abantu mara bayaqinisa because kuma-bunkers kwenzeka lezi zinto ziphaya. I used to be mina bengifunda uMonde View, I went to other schools. Ngiyazi under i-lifestyle ama-bunkers, host ama-house party, siyaphuza, kwenzakala izinto eziphaya, abanye balala emotweni. You understand? So who made you to be interested kule life e-bunkers? Wawuchose ukuthi okay yazi mina awuthi ngibe yibhanka than ukuthi ngibe umntana ongena eklasini. Obvious, peer pressure, yabo. And then ngiyabona ukuthi anami sengigive upile nasesikoleni ngiyabona izincwadi. Phela ubhale enye into ama-essay ngapha na phela no masipala thola ubhala into ongayazi awustadishanga yabo Bowenzani? Bangekho eclass phela bekusane eJamaica vele lifake khona indawo esibiza ngeJamaica vele kugcwele isihlahla vele bonke umuntu ubhemela la vele ukuthi umeme ukuphi but like le Jamaica no sevaliwe sevaliwe akusana Jamaica mara kunenye Jamaica enye vele obvious ngeke ihlale ngama-Jamaica so Sablon, so tell people about the banking lifestyle mfethu ama-bunkers. Kwenzakalani ngama-bunkers because kunabazali ababhadalela abantwana babo ukuthi baye esikoleni and bayuza ama-transport whereby umntana uye esikoleni 365 days but then akabuye ngama-good results. So what I want to know, ngifuna utshela abantu abasekhaya babukela abazali ukuthi kwenzakalani kuma-bunkers. You understand? Nokuthi umnothisa kanjani umntana wakho ukuthi now is part of the bunkers. Obvious khona vele abantwana abathanda ukuphuza vele angithola maka khona labo abazijontshaya phela like abantwana ababhaya ngathi most emakubo obvious ngeke babavumele ukuthi ebusuku bayojaha nami vele abebangangivumeli mara mina from grade 9 like bengihamba angitsheli muntu mangihamba ukuthi ngiyaphuma ngibuya sengibuya vele yabo angithola. So obvious ku-street vele ezindlini ngeke uvumele umntwana wakho ayojayiva so yena uyazijoyina wena mawucabanga ukuthi usesikolweni yabo obvious i-bunkers ziyasha angithola ngama-Friday obvious yabo ngama-Friday mara na during the week ngeke wazi ukuthi kwenzakalani because makhuluma ngama-bunkers, there was once an incident that happened during our bunkers time whereby ezinye i-outs zami besibhankile endlini enye intwana yabo beki-2 for 2 yabo then ugirl ne-out eyi-1 beki-2 for bebayi-5 mara beki-2 for 2 lo wesi-5 bekukubo. So lo wesi-5 yena yenzani bekaplomile mara yenzani umdala akhiyela abantu phakathi avaya twenza into zawo kukhiyeka abantu nabantu babo abantu balalana ngoba ceda ukulalana kwazi uprincipal kwaza nabo tishera kole ndlu nabazali you understand. So ngoba ceda ukufika labo abantu labo bathola labantwana abalalana lo mntana lo munye ajikisaka athi barepiwe. So lamajita lawa ayi2 lawa bebama out wawo afahlaka le out le endala yazi bathi yenzeni bambambela i-kidnapping nokuthi ubambe abantu hostage because bathi labantwana laba amajita babafostile babathathela amabhegi that's why bala. So amaphi ama-incident ukwabona yenzeka ku-bunkers but laba bantu basale bayeseva like intwana encane yazi sale zaboshwa abayenzanga bavumelene ukuthi siyabhanka ukuthi amantombazana wona athukile bathi hayi labantu basithathe ngenkani because basifuna ukuprotector from abazali babo yabo. So when amaphi ama-incident okwabona yenzeka ku-bunkers and abanye bayabhola because bayalwa kuma-bunkers session
baklapane babhode, I understand. So kuyenzekala izinto ezibhayi. esibhayi that's why ngifuna ukuthi ngokafulele ukuthi nawe uzobreak Ngabonanga nje ine-2 minutes. nginodluli Ine-split. understand. So abantwana they serve time baye ejele mababuya 2 of them they on drugs nalo munye ngibona ukuthi akekho grade yabo. So ejele selibabukelelile psychological. So wena mawasixoxa ngamabankers, wena eziphi izinto okwazi experience abazibona nebezenzeka? Yo azibhaya yo like ngathi siqale emuva siqale emuva uyasisikela benginamajita vele ngoba besibhaya mara yazi emabhankasini into engafuneki imeni man yabo. Imeni man yo imeni man enye ngithola. So amajita bewayibhankasini ngithola mina bengisesigeda yabo. Bavesha ukuthi bavaye bayi-3 yabo. Ukhisha bahamba stoko vele simnandi vele ngithola yonke into. Bava amajita bathini mababuya the next day babhanke kuyi-Tuesday. Mababuya the next day bathi barepile abantu. Yo bathi barepile vele. Yo ngiyabona amajita amathukile yo izintwana zami ngiyababuza kuyenzakalani yabona bayaphika vele ukuthi avele into enjalo vele bebangeke bayiye yabo. Ngithola bethi ukucoshwa kwabo isikela vele ngoba obvious isikela like zonke lentwana lezi besifuna ukubashaya abanga same day bebayingaki like grade 8 grade 9 grade 10 11 bafuna ukushaya abantu abayi-3 like babalandela nase-ofisini ngebreak bobona nawo ukuthi yo azibashubele if basasengaphakathi kwesikole ngebreak azibhebhile cabanga after school yo isikolo sonke cabanga bafuna ukushaya abantu abayi-3 yo so bengeke vele babuye vele cabanga bazobuya and lethule obvious abobrother siso yibo vele team paper manje angithola team paper manje le team paper manje emele ndayile manje team paper manje team paper manje paper manje mfethu angithola ukuthi nje ine split keli wadoma akadome mfethu angithola edomiwa vele bakhona abadomayo angithola izinto zakho bakhona abana petrol siyazibone yiyo the peer pressure angithola. So ngabona ukuthi afile like i-party lifestyle mfethu party phupha mfethu agree ngithola afile agree as long vele isijwebu vele sigcwele yonke into yawela emaswiti ematheni ngithola as long uqinisa ipoko. So wena let's say wena buyi-parent then you pay school fees ukuthi umntana akhe esikoleni bese umntana akho aye kuma-bankers, bozofila kanjani? Bezoyithatha kanjani wena as umuntu ovuka ekuseni esebenzela umntana ukuthi esikoleni bese niyabhanke? Yabona if umjita if umfana vele okay ngabona ukuthi ukhiyasha vele ukhisha sharp angabhanga angayisikela mara ngeke ukuthi angayisikela everyday. Mina like umntana ngingamvumela if umfana ngamvumela ukuthi like ntwana wami hamba ujiva ubhema sharp bhema kuphela if awubhemi sharp angithola if awubhemi sharp if uyaphuza avaya uyoda angithola. If nami vele one day ngaba i-time vele obviously nemali vele angithola ngimbhayela nemoto bhayila idladla yabo ngidayila idladla lakhe vele tshela zenzele bona zenze. But without responsibility, do you think ukuthi as a timer elikhaya umntana irresponsible idladla nekari umntana ongathendi isikelo obhankayo ilife yakhe izolasta? Awufiki ngathi uyambulala like kufana ukuthi umntana amathi ubhema ama-drugs uthi wabhema?
yabona ama-drugs phela ama-drugs ngamise rehab straight yabo. Ngase ngibone ukuthi hayi manje asomoshekile manje yabo. At least yenza something ngalezi zinto ngogazo, yenza something nawe for yourself yabo. Yeah, zenzela imali na. Ngeke like ngimnakekele like impilo yakhe yonke yabo. Nami like abazali nami angifuni abazali like like no like isikhathi sokuba like responsible yabo and independent ngitho. Yeah, That's why like nami ngivele ngaba inspired like ngibone ngokujaya manje ukuthi okay sharp abantu ngingabahlanganisa ngoba ngicale ngani futhi ngokushaya ama-video lawa wabo Can I Grab It khona le washaya e-America phela yabo. Washaya e-America le yama-dreads isho ukuthi ngaba yimi kuphela oyishaya la ile Can I Grab It angithola le beyenzeka like yo bese ngithreina futhi angithola like i-South vele ugrab abantu like ngibuza ama-question ukuthi uyangirate yabo, can you please rate me? Angirate 10. Makathi okay 9 mina ngithi 10 yabo. Uthi uyangiphikisa okay sharp 10 vele yabo. Then Can I Grab It like 360 shaya 360 vele. Can I Grab It if uyaduma ngiyagreba. Then can you shake it yabo. Mashika khona lo wangibuza ukuthi mangishika like ashake i-camera or mina yabo. Ashikela mina vele same time vele ngithola sharp vele yabo. Like bayaduma abanye vele, abanye ngeke badume vele because abanye phela banabantu yabo. Bakhona abanabantu futhi bayazenza bayazenza umthole emjayiveni uzozenza like umbambi ezi akushekele yena that time unomuntu if akekho la maybe angithola umuntu wakhe makala if umuntu wakhe ula angeke vela uzokutshela na ukuthi umuntu wami ula same time phela ngeke ulande ustrike uthola bala amapantsula futhi thola isquad samapantsula le kanti bali bakubheki wena uyastrike la wenza ama-shake and grab ngithola bakubhekile amapantsula bakugibele same time uyi-one ngaleso sikhathi majita ayakubheka vele majita azokubheka ngitho bakubuze after athandwa come back yabo. Songibuza after abaceda ukumsho aqeda ukugaba. So ke as a parent umnothisa kanjani umntwana wakho ukuthi ibhanka? Okay mara ngaphuma ekuseni thola okay service on a Wednesday maybe yabo or half school uniform. Thola ibhokwe nani nebhathi yesikela nehuli vele yabo. Thola neskipa vele yabo. Amakepisi uphume vele ngehuli vele akaphathanga nebhegi ngisho ukuthi yabona ukuthi vele uye i-main organizer. So nivumelana nama-transport drive ukuthi nomntwana siyabhanga? Ama-transport drive phela thola isikole esiyi-1 yabo. Thola isikole esiyi-1 i-location ila siyayehla nje siyayehla iboma 9 minutes or 8 minutes siyayehla siyangena yabo. Thola istedi vele sila if istedi sikude lena ngisho ukuthi transport vele kumele ubhadale ipetrol futhi yabo. So sitshele-ke ngevali yabo sizwele before siyevali ama-high school moments wakho mfethu wakhumbulayo? Maybe the embarrassing moments, the funny moments, the cool moments, the sad moments in your life yabo sisazoza lapho. Then but manje awusitshele ngama-high school life wakho uthi bona la ke ngibaphe yenza busy and bezikhiphe both ways. Mina ngingathi from grade 8 yabo ngoba mina grade 8
ngifikile ngabloma nama-hotman sho ukuthi like not first day vele. Yeah. First day ngiyafika vele ama-orientation day wakhona ngibheka isigela yababona my sister abadlula yo ubamba ikhanda nawe yo yazinqa into engaphili vele. Yeah. Yabo ngithola okay sharp isikole uma silokhu kuchubeka kuyophela leyo yabo okay 1 month 4 weeks vele 1 month vele ngithola 5 months le. Lapho okay mina vele ngoba ngithola abantu engibaziyo ngiyabona ukuthi angiyabazi from ebantwini bengingabazi yabo ngiyabona ukuthi ngiyamcha okay sharp mangisi angiyabona yo cases ziyasha azishi yabo then like okay namalini phela yona elini bengishaya ilini amamayileni yabo like bengiwashaya grade 8 grade 9 grade 10 for sure 3 years 3 years le ngiyashaya yo bese hayi Ngisho njani? Elini maphopa yo elini namayileni kushaya ukhohlwa siba. Yabo into be like engayithandi like eziyangirealize ukuthi hayi masokhohlwa manje kushaya masoshaya 4 5 awuzofuna ngabo 6 la ebusuku la awuzofuna 2 enye yabo mzuzu leyo 4 sekushayile ushaye ngo1 ngo12 yashisa yo ngapha izolo ishayila so everywhere phela mazithi leyo 7 leyo ugcine ngokuyothenga amamayile awukhumbuli nokuthi wathengile or uye kuphi waya kuphi yabo ngoba uyabuya endlini uphume ngithola like yo le nto iyenza ube busy marilini yakhathaza so that's why vele ngabona ukuthi like ngeke ngashaya amamayileni kuphela without leave yabo ngazi ukuthi lawo ashaya nasesigele washaya manje uzwa kanjani isigela nje ungashaya amamayileni awuzwa awukhoni nokubhala awukhoni nokubhala like ukuthi ubhale awubhali moshaya imayileni esigela awubhali ngeke ubhale uzuzwa umeme uzo like amehlo yuyu shaya imayileni esigela uzongitshela kusho ukuthi sabanye abantu esigela baphuza amamayileni bese babhena iCrystal. Khona nababhema iCrystal vele ema-toilet laba betosi vele angibhorha itosi mzuzu isikhathi seclass manje uzibuze uyaphi mara obvious manje abasekho manje phela le 2021 ukuza kanje bobathola vele thola na uyi1 wamajido abayi2 sika sebanyamalele bonke thola sibhankile singaphandle vele banyamalele etoilet bashangathi bashaya 69 bayi3 etoilet bayaqhwahaza vele ungazingeni mina ngingazingeni vele ayizokuqhwahaza wena boziphila impilo yamamayileni ngithola ayiyo vele iplug engize ngalibona ukuthi leli afile likhipha busy njengotshwala vele vele ngithola mara utshwala uyalokha emayileni I doubt bolokha yo manje lokha mawule so amamayileni mawuvuka ekseni uvuka ngamapapalazi nene uyakwazi ukwenza into zakho utshwala mawuvuka unamapapalazi ukhansela namaplani wakho so awucabangi angithi amamayileni right but then awucabanga ukuthi at the other hand notshwala bukhawuthi craft yakho because uthola nama meeting ayi5 because of the hangover yakusasa wakhansela wonke ukhathele yo maka like nemayileni nayo hangover yakhona ayinayo imayileni ngoba like imayileni uyavuka thola sofuna 1 or 2 phela sowajwayela ngithi sofuna 1 ekseni thola unemali vele uthola 2 leyo ngedragon nyana ngithola uyarelaxa ngithola uyayigwinya yabo lazi nenkawu zawo uzuyifuna uceda ukuvuka yezwa ngathi ikhanda awazi kuyenzakala ngithola then
utshwala vele utshwala hayi ibhabhalazi lazi nomzimba futhi ufuna ukulala izinto ezibhaka ukudla ngenzi Yo, ulambile ukuthi udle nje into ezibhaka yazi mina ngina 16 years without alcohol in my system yo like straight 16 years mina ngiphuza utshwala 16 years I mean maybe nami ngizoyeka lapho nalapho isikhathi manje so udecide kanjani udecide kanjani ukuthi uthi ngiyeka amamayeleni ngifocus etshwaleni awutshwala vele imayeleni vele ngibonile ngoba nasendlini bebasengitshela ukuthi hayi wena phela endlini ubatshela iskrapa nawe soshaya amamayeleni babhizi yangazi yabo ngina sobatshela iskrapa yabo bese bakutshela kusasa mawuvuka yabo bakutshela ukuthi wena bongadakanga utshwala khona lento bekushayile yabo bongadakanga utshwala bakutshela bongadakanga utshwala asutshwala lo wena lento bekushayile asutshwala yabo utshwala vele buyabonakala ukuthi utshwala uhamba umanzi vele maya meleni bayakutshela ukuthi mina vele bese ngiphika kulini ukuthi lini vele shayilini yangithola so endlini bakwazi njengomuntu enjani that's why uyekile because maybe sebacabanga nokuthi ubhema ama-drugs ama-drugs ne so wena endlini bakwazi njengomuntu onjani endlini okay sizwa wena ukuthi ubani wena straight obviously endlini like phela mina bengingabatsheli mangiyojayiva yabo ngoba like mina vele like endlini ngiyi-sweet angel like ngiyathula ngishayela ibhomu ngithola ngibhekile nje yabo shayela ibhomu ifoni vele ngiyazidismissa vele ngithola uma ngidinga ngizongithola yabo like nestrata ngiphumi kapha estratini uma ngiphuma ngithi ngiyaphuma sekusebusuku ngothola mele ngiyoyi-drawer yabo izinto ezinjalo angiphumi ngithi mara khona lawo mala ngizophuma uyobloma namajita ngoba amajita anezitedi vele thola une-full house nje kwakhe yabo awugcina ublome namajita lapho nalapho vele mara like endlini mina vele sweet angel mara obvious mase kumele like isikhathi sokujayiva like mina bengingabatsheli manje ujayiva ngoba ngicala ukujayiva nginangaki uma 15 10 16 like kuleyo year manje ithi that year angazi boma 2020 bana ngisakhomba 2020 bana something 2023 for sure 2022 yabo angithi 16 was 2020 yabo angithi 16 that year mazithi March ngaqala ukujayiva March yakhona Friends of Steezy la Naturena vele yabo ngaqala ukujayiva sharp and that bengiyi-1 mara bengazi ukuthi mangiya lapho wonke like half yabantu ngiyabazi mangiyada yabo ngazi ukuthi vele amajita banesitili ngiyangiphethe vele uma maybe ibhodlela nemali yamabhiyanyana vele netransport vele ukuthi mangibhayiziseke yabo ngoba kwabhaya siyabhayiziseka la estradini kanjani so la unamali une-meeting phela isanokuyenzeka niyenzekile nini angazi boma I think last month bengine-meeting yabo then benginganamali ye-transport mara ngiyabona ukuthi okay ngifune izolo uthenge ize vandaag akuthi like ungitshela days before ukuthi iza ngalelanga elikanje yabo sapostpone the next day bekumele do or die vele amele ngabona le location ngayisearcha sharp yabona file mangayishaya nge-freeway izongithatha boma 1 hour ngiyafika ngishaya endleleni ngithola i-hike yabo ngoba ngiyahayika vele like mangibuya esikoleni ngithola ngibhayiswa i-transport ngiyahayika vele yabo ama-hike ngiyawathola yabo endleleni hike mangibuya ngiyabona ngeke sekulate mangibuya ngeke nginqoke sekusebusuku phela endleleni mabaqeda ukungigaya bayangitshela ukuthi bazokutshontsha
Angithola angiyahayika irobotini nje ngithola irobot ngiyahayika Uphuma kanje. angiphuma ngiyamtshela thola ngiseJozi ngiyamtshela Southgate ngifuna yona Southgate, as long as Southgate wena uzangitshela uzongibeka kuphi, la ungibeka khona uzangibeka, yabo. Yeah. So manje awuyithukile because abantu bayalahla i-human trafficking eBhayi. Awubi novalo mohayika or sesegazini. Like Phela abantwana bayalahleka bayakidnap oca ukuthi uyahayika kanti uyakutshontsha. Like now uyababona abantu ukuthi lapha ngeke unge. So lamajita abloma i3 lapha 4 emuva yabona lapha ngeke ubheka labantu labo ukuthi okay umama sharp asangacabangela ukuthi alo for sure ufuna ukungihijack and stuff. Bakhona abadlulayo vele yabo ngoba uzuma nawe mara ngeke kumele i1 hour ngeke ngani 30 minutes 45 minutes 1 hour hayi 1 hour is too much. Ume uthi hayi ucela ama lift 1 hour ngeke khona lo muntu oright uzokufaka evenini lakhe emuva orona noma sikwifoto yakufaka mina bangifaka yabo mara ngiyabheka abantu abagreen kumele ubheke abantu ubone ukuthi alo umZulu sharp nabantu abasekasi uyababona ukuthi maybe amashangana angithola bashayela izingoma zabo bayazi obvious freedom park yazi ukuthi ale ekasi yabo ngiyacela phela usanokushaya ovalo nami uvalo la ngishaya mara yabo ufela khona man ngifela khona mangibona ukuthi ayajika ayabona iyangena ngithuke ikasi ngingintshontshe and shout out kulabantu labo bapha abantu ama-hike and a big L kulabantu esithi sibapha ama-hike bese babamba abantu inkunzi. Nimoshela abanye abantu aba-right ngalento eniyenzayo because mina ngifuna ukukunceda kanti wena ufuna ukungikhawaza. You understand? So as umjida mfethu ngifuna siringe isijida yabo. Evali kunento trend eBhayi which is gangsterism. Amapanga disclaimer on this one amakulwane ama-wrong turn libolo so ziyakwaza yangizwa awusitshele ngevale kancane ngalabo bantu labo ama-wrong turn abulibullo yangithola like usitshela ukwenzakalani evalo wayengigwazana wayeku-rough kanje and baze babe proud ukuthi mina mfana nginamuntu oshaya igoli ngidlula mina. Awusicucele ngevale mfethu yonke into enzakalayo okwazibona abake babakapu babonile ama-fight wabonile asibhayishana yo like ubona like ngathi baplomiwe nje yabo plomiwe so lamajita ashayila amabhiya yabo wena maybe kufike lezi zamatroli plus ngiziboneka Bhayi lezi abo pebe angazi bayenzeni yabo ubona bayigibela bayishanga umzuzu uyi1 yo adala ngizibona le bashaya lezi abo pebe yo aliza adala basigibela lezi mina ngeke ngazibona yabo then obvious khona lawo ma-hotman esiwaziyo ke uzwa wena sobuya esikolweni ukuthi usibani sekayalo and like so sizifika kuwindawo asibani ubona sekuya inkwankwa ini 20 minutes ayipheli ne20 minutes 5 minutes sekunenkwankwa ithi sebangada mawuyehla straight kulela khona lama-taxi sebayashana ngada ama-crate vele amaphanga obvious amaphanga nama-crate obvious amabhodlela vele siyalazi vele ngithola ngada obvious impisi kamanje plus mabalwa vele mabalwisana angazi banokulwisana labantu angithola banokulwisana thola ezasi small farm nezasintwini kuba ngase Cairo abo Cairo abo small farm yabo like nezasivali vele ezinye vele angithola ubabona vele sekuyigroup babona sebahlangana kanje like seyahlanganwa kanje yabona umkyali izangada ukuza kanje izangada ziyacula bashayana obvious mabashayana mina bebangivalele endlini yabo obvious umagogo vele street
yabo mazenzeka lezo zinto khiwa amagate khiwana amagate in yangithola obviously kunama alarm indlu la obviously kuyi-crash engitholela kiyo angithola sekushaya ama-alarm obviously lizabe zilahlela amatshe angazi leziya bekulahlela amatshe nani ngoba bekuyilate yo nano siyazibona so la ama-December wakhona phela ngama-December ngathi bayabuyela vele babuyela entabeni angazi bayenzele izinto zakhona bayabloma vele angithola baphuma sebaphuma vele mabaphuma sinokubabona vele ngegcwale eningi amakayo kulezi inkathi phela bebasanokushayana labantu ngamaphanga khona la like uyabona angathi iwo kahle sekushoda amahashi nje angazi bashayane nje sekushoda namabhomu so izinto ezingane bazembeke uyabona namanje yabona that you might think I'm a good guy but I'm a dangerous thief and ngiyakwazi ukushaya iphanga akunamuntu oshaya iphanga njengami mina iphanga bangichabele ukuthi ngikwazi ukulishaya amaphoyisa yenzani ama-wrong turn mayenza kanje amaphoyisa eval amaphoyisa akula amaphoyisa eval uyasi khona leyo police station angazi ngikhohleka angazi le police station yasevali vele yabo like amaphoyisa awekho makushawana like makuyilezi zinto zabo abekho estradini like baba khona lapho nalapho maybe even i-1 yadlula yabo mara like abekho abazingeni nabo ngoba bazoshayiwa nabo bangathola ukushayiwa thola even i-1 bahamba bayi-2 even i-1 baphume bazenzi abo-star bayabashaya yazike ayikho into abakwazi lapho ukubiza i-backup kuze abantu ababhaya akunamaveni ebhaya like ngathi amajarita ayi-2 ahlangene police station like 3 maybe 3 ahlangene yabo amaveni maybe ngathi amaveni aboma 7 10 max yabo kunamaveni abhaya laziyo kuyabhomwa la sinini bengivakashile I think last year da babhome ama-ATM I think ayi-4 ngoba be like ema-new store like Shoprite be yabo la phambi kwegate be yabo like babhome lama-ATM ayi-4 i-1 egarage amabhomu akhale kulobo busuku lobo yo amanye amabhomu izamazama ishika nefastere ke le yabhomu ifastere wena uva like obvious bekufere like nakithi yabo like iyabhomu uyayizishika nefastere yabhomu mawuvuka ekuseni uthi uyabheka uyabona banonile labantu yabo like iyabhoma amaphoyisa ebusuku awuzwanga nevene eyi-1 ekhaya angizwanga ekhaya like bengivuse nawo umagogo angivusa athi uyayeza lamabhomu like sengiyavuka mina bengilele vele yabo uyangivusa vukani yabo khala amabhomu isibhamu hayi sengiyezwa izinto ezibhaya and like kwabhoma kwachubekwa kwabhoma ngoba le yabhomu uyayizwa nini vele ngisestradini vele angithola uyezwa kuyabhomwa le daylight ke lapho ngabo 4-5 daylight ke uyayizwa ibhomu yakhala and obvious umagogo nama-group so mangibuka ngitshela ukuthi babhome kuphi yabo eMashakville kuphi angithola izinto ezibhayo futhi nje nami ngisangabhoma ngihambe ngiyobhoma nyaza amaphoyisa vele ngeke yeze vele ngihambe ngiyobhoma nama so kahle intwana zesevali ziyazenzela because amaphoyisa amaphoyisa akula yes so mangathi ngiyakubuza abana sibabukele basentabeni kahle kuyelwane lapha bayela ukubafundisa ukuthi mabaphuma basigwaze or bayela ubafundisa ukuthi mabaphuma ukuthi bangamadoda kanjani. What's the main reason ukuthi bayala ngokubona kwakho since ubloma nabo? Mina like ngoba like mababuya labantu ne okay bazohamba bashaya
yabo uyabona ukuthi lo muntu ushapu bekashapu bekangikhunta grand behlangane emjayiveni yangithola sharp vele ajayiva vele like ajayiva bekumajayiva yabo before ava yabo bekumajayiva makabuya abuya sekuyile sishayibhom vele ubheke wonke umuntu uyazibuza kuyenzakalani nokho yini awusajayivile like khambani sisiyabhifa kuyenzakalani yabo yangithola like mababuya vele angazi babafundisana yabo ngoba if bengivayile nami bengizocaba mara la obvious babafundisele ukuthi iba indoda egrey yabo angazi babafundisa ukuba ubudoda vele yabo so angazi bona mababuya maybe kulaba basitshela khona ukuthi kwenzakalani angithola hayi sebashaya impama no sebayindoda sebadelele endlini wamadoda banokushaya bomama abanye bashaya bomama babo abogogo babo bayabashaya abanye barepa abogogo babo abanye mina angithi like nama-group so zingisho ukuthi amagogo semagrupini so uzwele like so kuphume nevideo like lowo mfana ashaya ugogo wakhe uzibuze nawo ubani ushaya uvideo sithola ukuthi ugogo naye uyoshayela ivideo azi ukuthi uzomshaya yabo maybe bekafuna ukuyishaya abonisa abantu kuleso sikhathi ukuthi yabo nangu uyangishaya yabo ayisende egroupini ngoba like mina ke ngayibona live ivideo uyabona ukuthi lo like umjito ogijimela boma 35 years yabo 20 something ushaya umagogo ogijimela kuboma 80 something yabo uyamshaya straight asamshaya nangebhodo amshaya nangebhodo yabo and obvious mara sende egroupini umphakathi vele uwenza something yazi kumnandi amanye kwezinye indawo ukuthi kunama-group because most amaphoyisa wayenza umsebenzi ungamfonela iphoyisa uthi ubani bathi lawo ma-cases wangeni. Shout out kulo mphakathi bafethu stand up when there's a crisis that's happening. Shout out kumaphakama, shout out to ma-CPF ayenza sure ukuthi it's the right strateni because amaphoyisa most of the time awekho. I wish ngama-CPF bewahola amaphakama bewahola empela labantu laba angisasabi lokuhamba ebusuku because of laba bantu laba because ngiyazi ukuthi bakhona bahlale babamba abantu abatshontshayo ukudlula amaphoyisa. So ama-wrong turn asesekhona ngada obvious ama-wrong turn akhona maka bayasifihla yabo ama-wrong turn ayasifihla like ngeke ngithi bayasifihla maka obvious bayaziveza abanye ngoba maba thola bayacabana uloyo naloyo bayacabana sebarenga lezi zinto zabo ezinye ngeke uzwe next ukuthi bathini if vele ujwayele vele ukhulile ngayiyeso travel yabo like ngeke uzwe ukuthi bathini mara like isuthu like ayileso suthu leso esinobukathi angazi na gangster phakathi ngithola sure ayileso suthu leso ngoba nami bengisiringa mara ithi mangifika ngayi ngabona ikawu mangifika ngala bathi ikawu wena sowukawe but ayi madala wena sowukawe obvious khona namazulu mtshela wena ubuya sowukawe kusho ukuthini ngabathi uyasokawu man obvious ngala ukawu like obvious mawufika ngayi ayize ikawu asiva isiva yangithola angithola awuthiyami umnandi awuthiyami angithola ayibafithu yabo mafika ngada like abekhabukawe yangithola like ayichingosi ngithola yangithola ayichingosi ngithola ayipayi ngithola yangithola yabo abukawo like bangibuzile ukuthi wena ubuya sowukawo uva e-Ukraine ubuya sowukawo siyaphuza sowenzani yabo within 3 years ngivayile buya yo mara within within the 2 years kula vele ngize ngadecide ukuthi nasendlini yabo ngihamba manje ma ungaphela bayangitshela nasendlini ukuthi ntwana mafuna ukuyojayiva sitshele yabo sizokuvumela okay ngicela sharp kunalelo langa ngicela sharp bavume yabo maka
la iplan sihlanga phela like iplan ne mina okay sharp bengisaspan ezone 6 vele yabo ngiyazi ukuthi okay labantu bazoze ezone 6 ama guest wami yabo mara I think same day bekuyi June 16 same day ngaqosha same day ngoba like bengingana ama guest yabo ngoba like ziwa every week every week so like phela mina ngiseskele and ezaseskele mina like amajita bhaya wasekho esikele like nongibloma namajita i3 maka like khona nezinye esijiva yabo maka like esikolweni ya akunalowo muntu loyo ozojiva ezone 6 almost every week iyari amafika 45 rand yakapa 35 rand yo uzena lelo 50 phela maybe uzene clipper or expect ngithola phuma ama BA2 ngeclipper umna hey chaye ngithola phuma ama BA2 amna so cabanga 4 for sure angeke siye ezone 6 hayi awuthola boma 3 ne so before sijumpela into event hosting zingakhi games zaseval cause ama wrong 10 nama what amakontheni amakulwane amakontheni amakulwane khona abo raf banibani yo uyasikhawunta abo raf banibani mina lezo ayishanye zingena abo raf 3 yabo angithole asithola mina lezo indaba angizingenanga ukuthi ngijoin igang nani okay lama ngijoina like thola sesigela igang le ama 66 banibani sesiyashayana ngebreak masitholane emaklasini siyashayana yabo nini ngeke sangena vele eflopini esigela basikhipha sayi ofisini ukuthi like sekwasisama gang phakathi kwesikolo siyashaya yabo mina ngiseklasini one day kwazi ugogo wami yo phambi kweklasi angazi after break yo angishaya enye into yo phambi kweklasi yo ngabona ukuthi ithi ayazi ama-gang futhi ngiyojoyina ama-gang asangangibulala na siphatha amarambo lentwana lamajita aphatha amarambo abhaya bafethu we toucha nama-topic akanje because most ama-platform bayasaba ukukhuluma izinto ezikanje nokuthi abazayi ukuthi bayasaba abazikhuluma izinto ezikanje. I wish the government can step down because the only thing i-government yenza ukusayinisa amaphepha nokuthi sizonenzelani abayenzi bathi so yenzani bese sesizovotela laba abayenzayo. So mntwanami ngifuna sijumpele into izinto zenza professional yabona, which is event management and the other things that you do. So le ngoma le yini yeah ingoma yasika imeli ndayile ipai obviously ipai abopai vele angitho le ngoma bayishayela abopai vele amajita vele, so that's why vele like kule music video ngathi ngashiya boma link vele yabo promote amajita ngoba amajita engiwacava mention amagama abo yo mina like amagama abo ne angazi ku Instagram abo 30k something la 30k something and mina ngazi ngibazi ngamagama abo sihle yabo ngibazi ngamagama abo ne. Now Sihle Mfethu and the gang, you're all welcome to the podcast. This Chili side playing the story. So mina mangafika ngithi ngontariana and ngalinoma ngontariana then ngifika ngibiza umuntu ngopai flop elgroti blind si flop uzobona ukuthi lo pa uzobona lo pa manje mawungafika ukuthi yashoka uzobona sometime ukuthi le asiyanga mayisha ya ushoka asiyanga so le kamantariana yashu makala asiyanga ile so mina le kamantariana kada vela ngeke ngimoshele anye obviously bazobona ukuthi intariana vele intariana vele liphezulu vele ayikwaza italiana vele angithola ne so mara ma-funeral kada akhona like each and every Saturday and into encane esigwazanayo
phela most bowabona yabo like almost every week vele like kuyenzeka ukuthi vele kungcwatshwa umuntu yabo sanokuba umuntu omdala vele yabo like okay ngathi like mawubona usemathuneni like mawusemathuneni maybe uye like maybe ngento yasendlini maybe kumele angazi uyobona umuntu omele umbone yabo then uyabona bagida phela bayagida yabo like amakulwana ayagida like mabacula le ngoma zabo mina ngizazi vele yabo mabacula le ngoma zabo bayagida vele angithola kuleza ingubo zabo vele angithola ne because mina sometimes hayi ukuthi ngithini ne hayi ukuthi ngikhuluma kabi I feel like there are certain sangomas abavula lento leyo ukuthi bathi bayisa abantwana entabeni then bathenela abantwana labo to maybe ngathi umkhovu wabo ukuthi for imithi yabo ibe strong le ntwana kumele sichithe igazi like basically ngathi bathwele ngazo phela bangathwala ngazo yabo fana ngathi nama-avocados lezi nama-fascan nayo into eyi-one yabo tholo like umuntu i-leader gang uyasebenzisa for imali ngifuna phela abanye banokushaya boma-heisting yani bashaya imoto yabo boma-hijacking kanje bazovala bayishaya hijacking phela angazi mina mangizwela vele yabo mangizwela bayabatshela ukuthi bayabagaya imoto nesibhamu angithola bese bayaspana vele angithola so le amakhadi bazofuna ukuthi hayi mabathi amushaya imoto uthola boma-15 manje abayagijima bachoma flex angithola in and out in a split second nje angithola choma flex yes cause before sijabe sizosela ngoma 3 minutes sifuna sikhulume ngeprofession yakho le yama-credit card man wazi information about it like yama-credit card scamming cause bascam abantu these days eziyakhala mfethu le yama-credit card bayenza kanjani if you are in information but ivali yanyiwe ama-credit card phela khona ngathi like nesasa uyakhona ukushaya i-scam sesasa yabo thola umuntu thola umuntu omcavayo yabo like ithola like lezi ezishaya boma-17 ezasekasi intwana ngoba like nathi like besinokuyishaya yabo thatha i-ID yentwana yabo uyabona ukuthi okay uyayithena yabo uyayishuta la mnandela uyabona obvious date mazithi date so yam-applyela vele angithola am-applyela mangabe iyaphuma angithola akusanokuphuma ngesasa angithola then khona abanye abashaya anzima anzima angazi ijuzi abathole ijuzi babashaya kanjani anzima kanjani ngathi angazi maybe ubagaya ikhadi lakho or ikhadi lomunye umuntu yabo ubagaya ikhadi lomunye umuntu batransfere angazi le mali bayitholaphi yabo khona umuntu ozotransfera batransfera imali wena ungamazi ngeke umazi yabo transfer imali wena bakusikela kwelinye bakusikela la leyo akhona angazi 5 block or 20 ngitho sanokusikela amanye bakusikela kanje ngathi manje gaya yiwani sanokugaya 350 wena lethi card gaya 350 phumeka so yinto edumile evali ne ngisho so njengoba useFreedos manje company ngempilo yakho uthi ukhonva ukhonva sohlala banu Freedom Park company ngempilo yakho iFreedom Park cause iFreedos naye ivalinyana yazi yabona nakhona yanyiwe so njengoba useFreedos company iFreedom Park sikhulumela ngama event wakho so njengoba useFreedos company manje since ngifikile eFreedos ngiphambi kwejozi vele yabo like ngiphambi kwayo yonke into akufani nasevali mawusuka itaxi inasana obvious yakhuphuka kancane vele yabo and the long distance nyana ma 1 hour mina ngithola 30 minutes mawusi
mina 30 minutes manje yabo manje val 30 minutes Yeah. 45 yangibeka Yeah. yabo like since ngifikile eFreedos ngibloma nabazali shapo party lifestyle asigrova ngayiya ngithola sukithi yonke Yeah. angitholi sinsozi bengisipane zone 6 SNK yabo nakulawa ama event mara like angijive kahle yabo ngijive kakhulu phela jive kumele ube nemali ukuze uyojive Yeah. yabo ukuthi uye kuphi kudingeka imali cha Yeah. yonke into ifuna imali cha Yeah. yabo so that's why like nami like nasesikolweni ngiyathengisa yabo like istock sweet amazimba amathopa ngiyabhayisa izolo angitholi like bangibambe ngestock sweet ngiqede like ekseni like ipakethe esagcwele ngibambe le stock sweet ze-container yilezi ezimonywayo ngapha angihlasela lo miniere thatha sonke istock ekseni Why? obvious angimela ngithengise Mara isinkwa sakho what if kina abantu abasebenzi and you i-breadwinner usesigelo yakwazi ukwenza ama-earn means ukuthi like bothishera nani nama-parents nama-SGB nama-parents Department of Education, can you please infuse this? Akube nabantwana abakwazi ukuthengisa ni-check ama-background wabo then niyasho ukuthi bantwana lo uyakwazi ukuthengisa cause kubo bayahlupheka nalo uyakwazi ukuthengisa cause iyakusiza right ngidani ukuthi uyatshontsha busaqhubeka like obviously like esikolweni like abayifuni lento yokuthengisa yabo so same day like nga-restocka futhi ngaphuma ngayo-restocka ngathengisa futhi yabo then simnandi sabamnandi ngithola ukuthengisa like since ngithengisa sashake boma grade 9 grade 10 grade 9 years 2 grade 9 years 2 like 3 years the 3rd year yabo ngoba no it's the 5th year now yabo grade 10 yabo then ngiqale lapho ukuthengisa that's grade 10 kuthengisa amathopo yabona le mali iza kwama 15 rand iyakuphi etshwaleni kanti nawe mina ngifisa edladleni hayi yonke enye ngisanokustoka like ngine-clothing brand yabo yini igama le-clothing brand yakho? Exclusive clothing. Okay. Exclusive clothing like ngine-clothing brand so enye imali iyalapho then ibuye hayi uyiphuze bathi awusave like evali bayasho ukuthi like usavelani like why you saving yabo like like awusave angithola so yenze enye imali anikhali ukuphila njengabo speech bayasiva umntwana obviously mobheki uyasiva speech wena ngibheki ngeke ngisho yasiva like uyagika ngakhona enhle kula athi imali etholaphi unamabhizinisi ne hayi ngeke ngisho mina ngimbona makayo like mabambeke posted until makafike emjiveni uyajiva vele until sanokujiva usestagini vele uya DJ vele DJ maka like giga for umuntu giga every weekend like okay usharp financially stable alright like once nje giga every weekend and wathola amagigi maybe ayi-3 ngelanga eli-1 like ngaleyo Saturday yabo ngoba Friday vele ngathi nangelincane igigi leyo i-1 Saturday wathola boma 3 Sunday like simnandi uthenga leyo moto nge-weekend eyi-1 leyo moto yaphuma nge-weekend like that's why nami ngivele nga-decide ukuthi okay ngizoba i-manager yabo because nami bengifuna ukungena kuyo le music industry yangithola ukuthi maka like ngisangacula yabo ngibe boma vocalist yabo ngibe boma vocalist yangithola producer vele yabo like ngayenza just that
isikhathi yabo. Got aspire. Isikhathi yabo, mina that's why sengihosta manje before angithola. Yeah. Ngoba at least uma ngihost event phuma something nanoma sincane budget mara ngiyayenza ngiyastrategize ukuthi okay mara obvious budget yaba khona leyo. Ne. So kunjani ukuhost ama-artist oke wahost like big brands? Let's talk about corporate ama-brand agroot. Yeah. Yiphi artist agroot oka-hosta so far? Kunjani ukuhost ama-event, ama-difficulties wafisayo wa-overcome kanjani? Ubumnandi bokuhosta nokuthi umuntu ufuna ukuspana nawe ngaspana nawe kanjani bese rap show? Yeah. Okay. So no like ngathi first annual man ngoba nini I hosted March ngezi-1 bengihosta yabo. Okay sharp yonke into right. Sengishoda ngemali yokuthi ngikhiphe i-sound system sifake evenini. Iveni ngizenalo iveni selibhadalele iveni. Sengisho uyangitshela lo muntu lo ngikhulume nomuntu like eKaslami eFreedom Park. Ngile ngamtshela ukuthi man ngidinga i-sound system ngemali kanje yabo. Okay sharp nawe uyavuma uthi thatha le number yalo muntu. Ngiyayithatha ngiyamtexta siyakhuluma kahle uyaduma. Ngifika ne-transport ngenzela ukuthi vele minus le yabo bebazoza ngayo yabo. Ngiyaze ya on drinks futhi yabo. Bathi hayi phuma i-sound system ngaleyo bengishoda nge-4 clip alafi yabo. Nokuthi ngifonele umuntu ongathi cela ungiboleke imali yabo. Hayi ngiphumile ekseni and ngiqale late like mazithi boma 4 ngoba bengivula ngo-4 ngo-4 bese ngila mele ngilandile ayile i-sound system bese ngilapho ngabe sengiyavula yabo. Abogela ababhaya vele phela benginama promoter futhi ama-promoter agcina asewangazanga vele yabo. Sound system nje ka ekuphayisile yabo ukuthi ngalelo langa ukuthi nje ngifonele nomuntu oyiwanitaka boy nayi 4 clip anu ngiyayifaka buya naleyo sound system izinto zenzeke ngithola nge-sound system. Mina baphethe into engingayisho abantu ababukele baphethe if you really you need help maybe unesipara kumele uye kuso i-CV khona unamali yokugibela ngikhona ku-TikTok ushoda nge-full clip of the sound system ngikhona ku-TikTok but then ungangishajayi ngibonisa into engiyibonayo ngiyikhona zokusendela into engikwazi ukuyisenda bese siyoyichubekisa from lapho. So mkhozi wami ngicabanga ukuthi kumele ubuye ku-second episode yabo. Sizokhuluma nge-management yabona sikhuluma nge-management yabona sikhuluma ngezinye izinto but then since host awuka-host umuntu omkhulu nyana usacala. Yeah kule event lena bengikhuluma ne-Van Nation yabo. Bangitshela ukuthi i-booking yabo for 1 hour 18th hour 18 emoyeni 18th hour vele yabo. 18th hour vele ngayehlisa mina ngakhuluma nabo sharp ngehlise from 18 to a 4th hour 4th hour deposit mara in total 8 ngithola wasusu-1 nje kuphela ngithola ngivele ngasusa loyo 1 yabo mara yiwe kule angiyabona still phela 8 hour ngithola sangahlangana after event yabo. Ngizababona sobabo ne ngithola abanye ngiyabathola ngabo 1.5 yabo. Yibo labo engathi sabakhipha nyana lapho 1.5 abo Lorenzo abo Shotgun abo yangithola abo Retikali abo Touchdabuka zonke abo zonke mina ungibhuke ndana ngokusupport nami yabona ngiza appearance ngikhulume ngayo eshowini siphusha. So khuluma ke nama promoter wakho kumele bayipromote lento yakho beze promote. Ama promoter wona amnandi yabo ngoba ama promoter like ngidinga ama promoter nabantu abasendlini if bafuna ukusibana under mina as a promoter or like as a staff member maybe ngithola or nginama dancer futhi ama dancer like iwayenza ama dance challenge ukuthi lama artist engiwamanageayo
izingoma zabo zipromoted DJ, yeah. ama-dancer yabo ama-dancer then ama-promoter bona bapromoter ama-event baletha abantu evenuini baletha abantu like mang-host i-event baletha abantu yini man 10 people like yiyo i-guest i-target vele 10 people i-target vele mawulethi like below 10 sho ukuthi like yabo try next time vele yabo 10 people kula ngakhona ukuthi ngiyahafa khona ngolethi abantu abayi-10 badala iketini for this event since kune-computer ticket vele ngamatikiti vele ngwabhayisa computer ticket ayathola nase-Shoprite vele ubahayisa malini umuntu one bazi 50 rand i-pre-sold then angazi eketini ngizoyenza malini yabo mara 50 rand nasegeyitini yabo ngayisikude ngakude ipromoter lihola malini promoter 400 400 oh 400 mara kusanokuphuma nama-rider like for ama-promoter okay so mntanami ngifuna ubuya ngifuna ibe long ibhora abantu so uma ubuya we gonna touch base on eventing promoting sikhulume ngayo le event akinga engakhi ukuthi abantu beze promote ive ingezi 27 zaka September this month 27 September Totos Deep Kloof Soweto re kaofela Soweto emalini ebutsotwini ngithole ebugebengweni vele ngithole sishayela khona yivele then amanye vele sazotshintsha ngama-location so bafethu le nto ekasi livukile nayo zonke umuntu makeza la nabo zonke lezi stands abo-bullcarabasi khona zonke lezi moto abo-Maselo like same day ibirthday kaMaselo yabo mara yena uyi-10 akhona ukuvela vele ngoba ibirthday yakhe vele mara ngathi half of the people lezi stands abazabe bakuMaselo bazabe bakhona nayiyo Totos that's obvious main drive vele zephumile ngayiya ngisola igege ngesi-27 izabe kuyigege west nizabona igege izabe setotos ngesi-27 ubone ukuthi i-team paper manje ikhipha kanjani igege ikhipha-ke le gege ngesi-27 yangisola sikhipha yonke akuzabe kwi-full house gege mawungana entrance awutholi igege uyitholi igege uyitholi igege mawungana entrance and ngihamba nabo bonke sho ukuthi ngiphethe full house angingeke ngidisclose location mara yini le Rosebend ngithola full house yenye yabo asiqhubekisa vele until Monday vele ngithola until Monday so shaya ibe house party futhi shaya ngithola ibe house party so bafethu make sure you pull up in numbers, make sure the gang violence thing yaphela. Shout out to my group members who are voicing out ngezinto ezenzakalayo. Shout out to my CPF, shout out to my community laba sibhekayo manje emakasana yabona nama-councillor wenza umsebenzi wokuhlala phansi vele kusizela ngamaphepha ukuthi siwasayine isikhathele yini abogogo bethu bebastrike nathi kumele sistrike khathethi-ke lona shout out nabo ma-hotmani asiphendulayo mas-DM abazayo ku-event shout out kulaba abazenza like ama-hotman street abakubonisayo ukuthi like abantu yabona so mina bafethu nalabo esibaziyo yabo nalabo esibaziyo kumele basibhekele nabo so mina bafethu ababhaya vele esibaziyo abo bani baziyo uNandipha abo-rivals abo-Mthimbani abobani yangithola abo-Mthimbani yangithola abo-Siyano Njepsi o-TNK kanje TNK sinokubabona abadlula abashaya amaphapha adlule yava noma uthi kuwe uthi no-K badlula vele babhaya ama-chips isinkwa vele abonayo TNK yawe ebafethu ngithola but njengoba siyaba ku-limelight, when you reach out to them, do they respond ukuthi asiyakusupport? bona like abantu aba-grand ne
mara okay for mina manje ukuthi ngibabhuki hayi into ebhayo ngoba obviously mele ngibudget ukuthi okay khipha leya 2 ngaka khipha le 1 angithola angithola phela imali icala angithola bese umuntu emuva angithola so nakusasa kusasila next so before we wrap up the show eziphi izinto wisho kuba nazo empilweni and which are your last words ongawasho njengoba so wrap up show mina ngifuna ukuba ibillionaire angithola like real estate like ngifuna ukushaya like real estate yabo like amadlaza ngiyazi like real estate vele izosipana ama-forex ke ngazama i-forex ngeke ngithi ngidlala ngemali yami ku-forex hayi ngeke ngcono ngisipanele yabo ngiyibeke ukuthi blow me shiyakaphi forex angithola ngi-invest angithola ngisangabhana nama-stocks angithola hayi forex yashaya iscam kahle kahle ne ngibona ngi-aviator manje manje ngishaya aviator unokuyibamba sharp amara yakulimaza nayo yakulimaza angithola cabanga aviator makushaya forex luze boma 500 hour manje within 1 minute hayi mina ngakhala anye yashaya aviator amasimba cabanga aviator ile indiza aviator ile indiza ngokuthi shroom ungakuboni nenamba ungakuboni nenamba uyibona seyiye ungaphula nefoni ungayishayisa phansi yabona ngishaya labi like uyakwata ucina soshaya phansi sokwatile manje shaya nemali yokugcina ne-forex ngemali yokugcina nje ugembule ngemali yokugcina ugembule nama-dice ama-dice ngwayekile ama-dice amadayisi hayi akushaya nge-4-3 ufike ushaye 1-1 bawathatha umuntu athi 4-3 ucabanga ukuthi icedile athi 5-2 uthi kuphela amapopu kuphela uthi uyabheka azathini athi 3-3 uthi hayi maybe ngijabulile bese abuye nge-5-6 amadayisi amapopu kuphela bakabuya nge-5-6 athi amapopu now uzujabula ufike ushaye pop phela was next atshela shaya 7 abona 7 yabuya imali so manje yebo shaye futhi shaye 7 futhi yiwe ushaye email yakho bese uyiphinde futhi yabo ithi imali yami phela ikasi like mawufike emadayisini kumele ngubhlome isikhathi esibaya mase ushaye imali so bazokubalela mase ushaye leyo 2 clip atshela hayi vake usuyithola into oyifuna bahamba bayikota wenze something abanye abafundi bakuvayo bafuna imali yabo back ngithola mina bangitshela plus zonke ezasikhathi ngiyazicala angitshela mthindosi somnandi so uyitholile lento so ufike nange-10 rand vele so thole boma 150 2 clip la angithola ngitshela somnandi bayikota mfethu angithola uphume endweni plus ikasi mina bacanga ukuthi ngi-cheese boy vele yabo anginabazali abayi-2 ngoba obviously like ngiyazenza ukuthi ngibe i-cheese boy yabo yazi abazali bazokubhayela lezo zinto ngifike ngafuna ama-Nike ithi uma ngifika esikhulu ngabona ngifuna ama-Nike manje ngangithengela something ngithengela i-Nike uthi ngithengele i-Woolworths ayizwisisi that's why ngizabehave thengela i-Nike ngizabehave asininini ngishaya isikotokoto la endlini isikotokoto sama-saving angasivula leyo 2,000 ngaphakathi sasipane ezone 6 2,000 ngaphakathi ngayenza ngayibhobhodla la aphela zile amabhakede la ngabona table full of girls sekunamabhakede sekune-stage usala bani awusali indaba zethu ayike ziphele sesabe 1 hour and a couple of minutes yabo so
I think you need to come back again yabo kumnandi ke le conversation nabo bafethu yabo mina ngegama bafethu ngokahlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kaofela Motsiba aka Mr. Cool himself. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below uthi Soweto Siketo bafethu. You are currently at the Mula network bafethu, at the Mula studio bafethu kahlego Ntariana Mula mpethu Asonhle Zori behind the camera, who's my co-host engishama episode naye mphethe intwana yami ibamba ithi 18 emoyeni emantariyane. Make sure ukuthi niphakamisa kanje le flag, ngingayiphakamisi kanti ngiyazibulalisa and make sure ukuthi nayo support i-movement yakhe umntwana abe ne-growth, pull up your numbers, make sure bafethu ngiyacela I'll be there also ngizonishayela into zakhona boMasikhanda boMawatwana. So mpethu le episode le igama promoter wakho igaya abantu because njengoba ujahosta asibona ngale episode le ukuthi ipart yakhe izogcwala, asibona ngama views. Yo, ama-views ayigijima already nje uzwa lama promoter enginawo ama-views ayigijima already. So ama-views ale episode le azogijima anyenkani ne. So last words kwabantu abakubukela abafethu phela nini 27 asibeni khona abafethu, asiyenze bemanzi igege obvious lizabe liphumile vele yangithola, asiyenzeni bemanzi vele yeah ne. yangithola. Thank you bafethu. Sazobuya vele sazobonakala ne nanoma singabonakali mina kube artist lami senkika naye sesifika overseas. It's possible. Kumele ubuye second time sokhuluma ngomusic one time because manje bengifuna touch base kulezinto zama-wrong tender lesevale nani. I wish ngathi ngaba nomuntu ewane ubuye entabeni street azohlala nama ngitshela ezinye izinto noma ngadisclose angazonke, but then uyalazi ukuthi aba. So because wamasi-rap mina mangithi Soweto wena uthi Siketo, mangithi Ikasi wena uthi Livukile ne. I say 1 2 1 2 Soweto Siketo, Ikasi Livukile. D'accord. Thank you.